Aprangsi North Karbi life kelang ara doan apan kardom bajiriklo kardom. Nilai berda thanbang pi sami mirden intik tharpi. Tadi pri prime time bertang tonpen arts ponikta. Dolamara angkang muti terang aronglong Karbi nimbarim pen heno bahi keen. Karbi nimbari mate jutang nang bernang ji pumathapen pinirakain ko ratsuak dua bagori MSC constituency ke parlo jasemet dolamara angkang motiterang arongolong pini ingdeng hinia phong kechok bithia pam mate panbari motiterang mate jamindar terang arong rong sarpen kapin khat pora tengpen rong amikar tumpen chupatro piponsi phaikuni je klo dormini phaikrip clear ni hand up a hik enaja mek mesen pen kepachun pon Bangso jai mekalong babu terang lun se popen si hand over hik and jai mekalong Karbi nimbari mateng pen lun ta lun pon lun. Ada baji kepen inglong ke dam hot Karbi apin deng ching thang pangjang pon bong si hand up inglong an ke endam lo lapen pin deng pangjang pon bot si hand up sita me wrong abasa hem horen terang hem an nang palelo. Bangso jai meka hot horen terang arong mekar aklimang parpen chinglok riso jang sarpisar puan ta me chitong dun si jai mek RDP dun. Bangso jai meka hut Karbi ron pen hacha sita me ke kan padu pon lapen jai meka hut ke pangdak pona tengke non nangkeleji phong thom ke chok hen over hik en ke jai mek pathetan ji pusi charai pon Kajiranga pen Robel Sonrong P report Nordic Karbi live Tangte nona dunthua berta arjuitha Ihum Mahendra XUV ahem konglong along kyongdung heroin mate drugs kineplong Lason si pinjela thota borpathar police atum prokachar naga checking along kyongdung heroin mate drugs kinep Ihu mahem konglong golaghat anathupen dimapur anat kedam honthi mimi Mahindra XUV 500 along borpathar police atum pen kyongdung heroin mate drugs kinep dunlong Pini kachingnang cheka gari bearing registration number AS01BD3214 kachingnang cheka tumamen lake Akim Chang lapen Ongbu Chang Arong chongai joeng rengmai pusi pang thekbon bangsolam pherangke tumpen karju una hot nangkachini duna tengke labangso agari golaghat anathupen kebangbom Mahindra XUV 500 agari along 1.850 gram lapen hitialong 6 crore anlong jipusi nangpachini dun Sayamo Duan Police atumsi chipari deng ponlo bangso kirka khuruk ponalong ASP crime Golaghat assisted by OC Golaghat OC Barpathar SDPO lapen Bokajan police staff cherap chito pensi pachun ponlo জিলা আৰক্ষী আৰু কাৰ্বি আংলং জিলা আৰক্ষীৰ সহযোগত এটা যৌথ এন্টি ড্ৰাগছ অপাৰেশ্যন কেৰি আউট কৰা হয় আৰু সেই অপাৰেশ্যনত OC বৰপথাৰ OC গোলাঘাট আৰু SDPO বোকাজান সমন্বিতে এডিশ্যনেল SP ক্ৰাইম গোলাঘাটৰ তত্ত্বাৱধানত এখন গাড়ী আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ এখন SUV 500 আৰু আমি সেই গাড়ীখন চেক কৰাৰ পিছত প্ৰায় 1 কেজি 850 গ্ৰাম মৰফিন আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই টিমটোৱে আৰু দুজন ব্যক্তিক আমি আটক কৰিছে সংক্ৰান্তত বাকী এটা গোচৰ ৰুজু কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে স্যাৰ জব্দকৃত এই মৰফিনখিনিৰ বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব বজাৰ মূল্য এনেকেতো ক'ব দিগদাৰ কিন্তু ষ্ট্ৰীট প্ৰাইচ এৰাউণ্ড 500 কোটিমান টকা হ'ব স্যাৰ আটকাধীন ব্যক্তিকেইজনৰ নামটো কি সেই নাম আমি এতিয়া বৰ্তমান ব্যক্ত কৰিব খোজা নাই ক'ৰ পৰা ক'লৈ গৈ আছিলে এয়া তদন্তত আওতাত আছে তদন্তৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এইটো Karbi Anglong Japhralang Sopen Augustin Rongpha report Nordic Karbi live Tangte nona dunthua berta arjuitha Manja Bazar Committee pen pater piponsi Manja Police Point thengno along ke pangthira sai ke deng Niphai Crep clear ni Manja Police Point thengno along Manja Bazar Committee pen ke pangthira sai ke deng Pinpur pon me ke dam tanganing kana son pining le thota Karbi Anglong de ke paman ponjia dim pathik pon danglo Lasonsi Manja Bazar Committee tumsita me matha ponlo Nogao pen le ke bang Dimapur pen lebang lapen difu pen lebang sita Manja longke kache toka dim pu mathasi Manja Bazar Committee mai phu mohon timong konchung bang jitu hajaisa tum pin khat pona tengsi ari sang ho tum pen Manja Police Point thengno long ke pangthira sai ke deng Koting yo tum nang tum Bazar Committee pen sai ke deng ponalong nang tum nang sarap dong ko kasi nili tum ini kematha ke la don Karbi Anglong di nang kili si nili tum dadak Manja chilong bang mendak fokus ke dak Manja tinili Police Point long lo dadak bang nili tum sami
keter ang teklong lo ni tum keder lo di wali prang si ni tum lem pon ai polo la sini tum la safa si non bang ke la di Karbi ke sat dia kalar mante Karbi long dang ke tang klub la so ti kalar si tum dapat si ko no kan di polo sa non bang ko renovation na system ni tum tep lo tapi ko da la ni tum la tanggal te hands sa loga de poda la si son si tum tisik kinang pet si tum Pini lempon nang litum la non la dak nang litum ki pang thera sai ki klem along nang litum ko pene la son akemang do mala dak in thai dang ason ko pene statue bongkro ka son ma ko pene jambling a thona son la puson ki kimchi la puson akemang do ma la so lama bangke litum Apiman ting bajar komiti ke litum ta independen na budi son sidoko apimala bang sarkar hin litum han la festival na pinai sarkar ta jong si litum ta me tingmai pon pa dodelan tingmai pon mo kisi mo prang bang yang ni sini tum tingmai pon ko la sela sukta sa me bongko komjin sa me dak Sodak gidi pon mangke mo apor hutan si kini dum pamilai dum la da bajar komiti along presiden la pen secretary atum amen pachini exima bajar komiti presiden bangke mohon killing pula mohon timung taput yang ko secretary bangke jitu Manjapen Momita Timung Pi report North Karbi Live. Tangte Nona Dunthua Berta Arjrikha. Rongali Sokme Baptist Church along Ruptali Namai Pi Kapaman Pon. Rongali Roren Terang Rong Sokme Baptist Church along Pai Kuni ni Pai Krikatom Ben Krip Clear Parman Ruptali Namai Pi Kapaman Pon Hem Puapan Ronon Hem Puapan Kero Pinon Pi Malang Limisen Alang Likang Hon Kai Ke Juje Pot Happy and Pon Ben Mai Padupon Lo Mai ke Japon lepen arna malam ke than ponatum Ref Dr. Solomon Rongpi NKBA Maipu Ref Lawrence Ingti Executive Secretary former NKBA Ref Tenson Bay Executive Secretary NKBA Tumsilam than ponlo Bangso Church mate monduli ningkaning koirapho ke chok ruptalin Maipi ka pamanpon along Jaimek Maipu Kamsing Terang Konchung Bang Khoya Rongpi lepen pastor bowling tiatum henlo Bangso Jaimek along monduli Queen or Keban Chitongpon Alo hiaman pen kachitong dun EM Education in charge Richard Tokbi abarim kes emai pu thansing timung lapena disang hotum chitong dun ning keme pen kerap kepajer dun Nagaland pen Jampha Lotha Baptist Church pen Suri phokep lapen EM Richard Tokbi sita me kera pajer dun pusi mai pu kamsing turang pen nang pasini dun mai long bang pharo sirkep sosia muluk chitong pon Lason si mondulitin pen kachitong dun arnamalun lapen arnamalam hai hui ning chethe seroi ning ching sam seroi mai mesen pen pachun pon Manjapen Momita Timung Pi report North Karbi Live Tadi pidi prime time berta lapon sikang tonik lo kadu kami phana korbang thu lapen do me thak me kardong